بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتح. نهترة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ووالدينا ولمشائخنا وللمؤمنين خصوصا إلى روح محمد. وإلى هترة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع
بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا ملك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا
بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور جل جلاله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أسألك أن تحيي قلبي بنور معرفتك يا الله يا الله يا الله يا محيي الموتى برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض. وجعلنا عنا من عملك الصالحين أهلياء. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. أقيموا الصلاة رحمكم الله. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. نصلي فرض الصبح ركعتين مستقبل قبلة إماما. الله أكبر. الحمد لله كثيرا سبحان الله بلاد وعظيم. يتوجه لهدوة السماوات والأرض فبسمه إن صلاة ونسك وحياي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين
إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عكيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولي الضوء اللهم سلمنا والمسلمين اللهم انصرنا والمسلمين اللهم احفظنا والمسلمين واكفنا وإياهم أجمعين شر مصائب الدنيا والدين. وصلى الله على سيدنا محمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. نشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. نشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. نشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم
تحب العفو فاعف عنا يا كريم. إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العلي العظيم وبحمده الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل آل وفي كل آل وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا وافي الله يا كريم أنت الله يا هو لا إله إلا الله لا إله إلا الله موجود لا إله إلا الله لا إله إلا الله معبود لا إله إلا الله لا إله إلا الله مقصود لا إله إلا الله لا إله إلا الله
عظيم لا إله إلا الله دائم لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليه وبنبعث إن شاء الله تعالى برحمة الله وكرامه من الآمنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد سر حياة الوجود والسبب الأعظم لكل موجود صلاة تحفظنا بها القرآن وتفهمنا بها الآيات وتحفظنا بها سوء القول والعمل والنيات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم يا فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم صلى الله يا مرحبا يا مرحبا
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin dan pemirsa YMA TV serta TVRI Sumsel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat dan iman kepada kita. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini Senin 12 Ramadan 1447 Hijriah bertepatan dengan 2 Maret 2026 Miladiah, telah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Iskandar Zulkarnain yang akan menyampaikan ceramah dengan tema Takdir Allah adalah Kebaikan. Sebelum memulai acara kita pada hari ini, marilah kita awali dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah ala haziniyan wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam bisyiril Fatihah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kami menghimbau kepada para jemaah bagi yang belum niat itikaf, silakan untuk menyiapkan itikaf serta untuk keamanan dan juga kenyamanan dalam beribadah. Barang berharga bawaan jemaah silakan disimpan dan dijaga sendiri atau dititipkan kepada yang telah kami sediakan. Hadirin dan pemirsa YMA TV serta TVRI Sumsel dimanapun Anda berada, selanjutnya marilah bersama-sama kita mendengarkan ceramah oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Iskandar Zulkarnain yang kemudian kami memohonkan untuk Ustadz dalam menutupnya dengan doa. Kepada Ustadz kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kama 'allamana an nahmad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa ba'd. Asatidz, kiai, habaib yang kami ta'zimi, yang kami muliakan, pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo Palembang dan jamaah salat subuh, taklim, ayah bunda yang dirahmati Allah insyaallah, mudah-mudahan pagi ini Allah tatap kita dengan pandangan ridha. Maha baik Allah yang telah mengizinkan kita menghirup udara Ramadan dengan penuh keberkahan. Bukan karena kita yang soleh dan baik, bukan karena kita banyak ibadah dan taat, tapi murni karena Allah masih menginginkan kita mengumpulkan pundi kebaikan. Bekal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di hari di mana tiada berguna harta yang kita kumpulkan. Tiada memberi pertolongan anak yang kita banggakan dan manjakan, apalah lagi sebatas jabatan dan pekerjaan, kecuali bagi hamba yang kembali menghadap dengan membawa bekal iman dan ketakwaan. Bahasa Al-Quran, yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Jamaah yang dirahmati Allah, dalam hidup terkadang kita banyak mengeluh, terkadang kita merasa susah. Sangat sering kita merasakan si fulan enak, si A enak, si B enak, tapi jarang sekali merasakan dan mengakui justru kitalah yang diberikan fasilitas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang banyak, yang kurang itu bukan nikmatnya, yang kurang itu bukan rezekinya, yang kurang itu syukurnya.
Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Islam datang mengubah cara pandang. Cara pandang kita tentang kehidupan itu yang diarahkan oleh Islam. Maka jamaah yang dirahmati Allah, pagi ini kita akan melihat, dan mudah-mudahan dari sedikit kisah yang kita sampaikan akan menanamkan kesyukuran dan prasangka baik kepada Allah, menguatkan husnudzan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa semua yang ada dalam perjalanan hidup kita adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah cara Allah dalam tanda kutip untuk memeluk dan mengelus kita, ya, menyayang, memberikan kasih sayang dan memuliakan kita. Jamaah yang dirahmati Allah, kita berangkat dari fakta yang terjadi dalam diri kita. Tidaklah Allah putuskan satu nikmat kecuali Allah telah siapkan nikmat yang lebih banyak. Dan ini terjadi kepada setiap kita sejak kita masih di dalam rahim ibu kita. Ketika kita dalam kandungan, kita makan dan minum. Dari mana? Lewat apa kita makan minum? Tali plasenta, tali pusat. Sampai masanya kata Allah, cukup nikmatmu makan dari sini, Allah putuskan. Brojol, lahir, diputus. Tadi siko hanya satu sumbernya, tali pusat. Begitu keluar ke dunia diputus sumber ini, apakah selesai rezekinya? Tidak. Allah bukakan justru dua. Allah berikan kita makan minum melalui air susu ibu kita. Diputus satu, hadir dua. 6 bulan mungkin yang menyusui, ada yang sampai 1 tahun, ada bahkan lebih, disempurnakan 2 tahun. Air susu berhenti, apakah habis rezekinya? Tidak, justru bisa makan semuanya. Ya. Dan begitulah cara Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita, tidaklah ditutup satu pintu rezeki kecuali dibukakan pintu rezeki yang lebih banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini dalam setiap fase kehidupan. Maka jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana kita lihat kisah tentang Nabi Musa, kita belajar dari Al-Quran. Kalau mau dihitung-hitung, dirasa-rasa, ujian-ujian yang berat itu justru Allah berikan kepada para nabi, para aulia, sebagaimana dikatakan dalam hadis, ya, asyaddun nasi bala, yang paling berat ujian, cobaan adalah orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para nabi berat sekali ujiannya. Kita, ujian hidup yang kita hadapi belum ada apa-apanya dibanding ujian yang Allah berikan kepada orang-orang mulia tersebut. Tapi kenapa mereka bisa mencapai kemuliaan? Karena mereka berhasil melalui fase ujian demi ujian dengan penuh keyakinan, husnudzan, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita belajar pagi ini dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa lahir masa di mana negeri kala itu dipimpin oleh seorang raja yang sangat hebat kekuasaannya. Kita semua tahu, rajanya disebut Firaun. Di mana Firaun yang gagah, berani, hebat, kuat ini mimpi bahwa akan ada kekuatan, akan hadir anak kecil yang bisa melengsarkan jabatannya, kekuasaannya. Ternyata penguasa hebat itu takutnya enggak sama yang hebat-hebat, Pak, bukan sama nuklir takutnya, sama mimpi baik. Sehingga apa? Al-Quran memberikan kita informasi bahwa kezaliman yang sangat besar kala itu adalah semua anak laki-laki yang lahir dibunuh.
yuqatiluna abnahum wa yastahyuna nisa'ahum. Yang perempuan dibiarkan saja. Semua yang hamil ditunggu. Lahir laki-laki bunuh. Di antara yang hamil kala itu Ummi Musa, ibunya Nabi Musa alaihissalam. Allah bercerita dalam surat, khawatir dia terkait anak yang ada dalam kandungannya. Maka Allah wahyukan kepada Ummi Musa, wa auhayna ila Ummi Musa an ardi'i. Begitu lahir Musa, susukan dia. Susui dia. Sudah disusui, khawatir akan tercium terendus oleh pasukan Fir'aun. Kalau takut, kata Allah, ujian besar ini Pak. Oh, baru lahir anak, diwahyukan oleh Allah, disuruh dihanyutkan di sungai. Jadi kalau sekarang ada yang ketemu hanyut di sungai itu, jangan-jangan terinspirasi dari itu. Tapi itu tidak boleh, itu salah. Ini hanya berlaku untuk Nabi Musa alaihissalam. Kata Allah, kalau masih takut, alirkanlah, taruh dalam kota, alirkan di banyu, di sungai. Ya. Coba kita bisa bayangkan gak? Apa yang terjadi dalam perasaan Ummi Musa, ibunya Nabi Musa. Berkecamuk, cinta sama anak, senang sama anak baru lahir, ternyata dua pilihannya. Apakah akan mati di tangan algojo-algojonya Firaun, atau opsi kedua dihanyutkan? Tidak ada pilihan yang enak, Pak. Dihanyutkan. Dan itulah yang beliau ambil. Dipilihlah dengan harapan, meskipun beliau tidak pernah tahu kejadian apa yang Allah siapkan setelah ini, tapi husnuzonnya kepada Allah mengantarkan dia dengan penuh keyakinan. Dilemparkanlah, diletakkanlah dalam keranjang, kemudian keranjang itu dialirkan di sungai tanpa pernah tahu apa skenario Allah setelah ini. Hanya dengan iman saja, tawakal saja, dia berhusnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masalah besar Bapak Ibu. Ya, tapi beliau berhasil melalui masalah ini dengan penuh keyakinan bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Singkat cerita apa yang terjadi? Allah mulai bekerja dengan caranya. Allah akan berikan pertolongan kepada hamba yang bersandar dan berserah hanya kepadanya. Allah takdirkanlah kala itu ternyata istri Firaun tidak punya anak. Orang jauh-jauh dikejar dibunuh, ternyata ini ada mengalir mendekat ke tempat pemandian istana Fir'aun. Ditemuilah dia oleh dayang-dayang, dilaporkan kepada istri Fir'aun, ada bayi baru hanyut di sungai Musi. Apa? Sungai Nil. Ya. Saya ngetes saja Pak sebenarnya, rupanya jamaah masih bangun galuh. Berarti sahur galuh tadi. Di sungai Nil. Dilihat, Masya Allah, ini bayi, ini anak. Tapi di satu sisi dia cemas. Suami saya yang bikin aturan semua anak laki-laki harus dibunuh. Jadi istri Fir'aun bilang sama Fir'aun, silahkan semua anak-anak laki-laki yang ada lahir di Mesir ini bunuh, kecuali yang ini. La taqtulu, jangan dibunuh yang ini. Rupanya dari dulu Pak, semelawan-lawan raja masih ada yang ditakutinya. Ya, jadi Bapak kalau cak-cak takut sama bini, husnuzonnya mah itu Bapak. Fir'aun yang melawan raja masih sayang takut sama bininya, apalagi gitu. Bukan takut sama bini itu bentuk kasih sayang katanya Pak ya. Meskipun beda-beda dikit Bapak. Jamaah yang dirahmati Allah, wasilah ini Allah berikan keselamatan. Di saat yang sama sang ibu sedang bergejolak, takut, cemas, khawatir anaknya. Di saat yang sama, detik itu pula Allah membuat keadaan berbeda. Tapi apakah selesai urusan? Belum.
Ini anak manusia, ini bayi yang harus diberi makan, harus disusui. Bagaimana cara Allah membuat agar hati sang ibu Musa yang penuh tawakal tadi tenang dan tidak kalut? Allah jadikan semua yang bisa menyusui, tidak ada yang bisa menyusui Musa. Haramna alaihil maradi, semua yang bisa nyusui, tidak ada yang bisa nyusui Musa. Nangis terus, nangis. Berhubung yang nangis ini anak angkat Rajo, cemas galau Pak, sibuk galau. Dicari siapa yang bisa menyusui ini. Anak angkat raja sedang kelaparan. Apa kata Allah cerita dalam Al-Quran? Istamshi ukhtuk, ada perempuan saudarinya. Fataqulu hal adullukum ala ma yakfuluh. Mau enggak saya kasih tahu, ada yang kira-kira pacak nyusui budak ini ada. Tahu aku wongnya. Coba jemput gitu. Pengawal-pengawal Firaun jemput. Pokoknya budak ini harus diam. Kalau dia nangis saro gitu kaki. Ya. Kalau bos kita tahu, rengko kalau gitu. Pokoknya cari siapa yang pacak nyusui budak ini. Dijemput Pak. Pagi tadi ibunya meletakkannya di sungai Nil, mengalir dengan penuh tawakal dan hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah lepas semua. Kemampuan sudah berada di luar kapasitas dia. Ternyata Allah datangkan petugas dari istana Fir'aun menjemput sang ibu, dipanggil tinggal di istana, menyusukan anak kandungnya sendiri. Bukan usaha siapa-siapa. Ini dalam tanda kutip cara Allah menyampaikan ketenangan kepada sang ibu Musa. Yang tadinya kalaupun menyusui di rumah, butuh makan, butuh kerja dengan serba kekurangan, ternyata cara Allah memindahkan, memberikan susu kepada anaknya di istana dengan fasilitas hebat, digaji pula, anak kandung dia sendiri. Cara Allah, Pak. Inna radduhu ilaik, kata Allah. Kami pasti kembalikan kepadamu, jangan takut. Yang dibutuhkan itu hanya tawakal dan husnuzan kepada Allah. Ketika sudah lepas semua usaha kita, sudah berada di luar kendali kita, satu yang tidak boleh kita tinggalkan, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak fasilitasnya. Nyusukan anak sendiri di istana raja, dibayar, digaji dengan semua kenikmatan yang Allah berikan kepada Ummi Musa. Ya. Setelah melalui perjuangan dan kesedihan panjang, Allah berikan kebahagiaan dan ketenangan. Ya. Ini masa kecil. Setelah masa besar bagaimana? Apakah terjadi lagi? Kembali lagi terulang. Ketika beliau sudah mulai mendakwahkan Islam, mendakwahkan agama yang Allah berikan kepada beliau, diwahyukan, diperintahkan kepada Musa alaihissalam, berdakwahlah kepada Fir'aun, buat sadar itu apa angkatmu. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, agar sadar dia, takut dia kepada Allah. Ternyata Fir'aun didakwahi semakin menjadi-jadi, semakin menekan. Dan apa yang terjadi, kembali Nabi Musa dihadapkan dengan kondisi yang tidak mudah, berhadapan dengan ayah angkat yang merupakan penguasa raja di raja kala itu. Yang terpaksa beliau harus berlari karena mau menyelamatkan Bani Israel yang bersama beliau. Lari, dikejar. Apakah ada jaminan dari Allah? Musa kau lari nanti aku tolong. Tidak ada. Hanya diperintahkan bawa kelompok kecil ini, selamatkan mereka. Karena kalau tidak mereka akan dibunuh oleh kekuatan Firaun. Berlari Nabi Musa. Sampai masanya di depan tertutup sudah usaha, ada laut yang terbentang. Sampai pengikutnya putus asa dan mengatakan, Musa, inna lamudrakun, selesai gitu, habis gitu, mati gitu. Di belakang ini Fir'aun dengan pasukannya, di depan ini laut abang.
Apa? Laut? Oh, Laut Merah. Apa kata Nabi Musa? Kita lihat bagaimana Nabi Musa dengan kepercayaan penuh, dengan keyakinan yang kuat, berhusnuzan kepada Allah. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Allah di tempat dan saat tergenting itu, Nabi Musa memberikan keyakinan kepada para pengikutnya, jangan takut. Kalian kira kita binasa? Tidak. Inna ma'iya rabbi. Ada Allah bersama kita, bersama saya. Sayahdin. Dengan caranya Allah pasti akan berikan pertolongan. Saya dulu belum bisa apa-apa, diselamatkan oleh Allah dengan cara dipertemukan dengan Firaun. Sekarang saya sudah bisa apa-apa. Tidak mungkin Allah hinakan dan binasakan kita selama kita berhusnuzan dan yakin bahwa takdir Allah adalah kebaikan yang akan disampaikan kepada kita. Meskipun tampaknya susah itu, Pak. Tampaknya berat. Apa yang terjadi? Allah berikan pertolongan. Allah berikan keselamatan. Allah cuma suruh apa kata Allah? Pukulkan tongkatmu tanah ke laut, fanfalak. Tiba-tiba Allah yang bekerja dengan caranya sendiri, dibukanya jalan, masuklah melewat kelompok Nabi Musa dan pengikutnya, kemudian dikejar oleh Firaun, disuruh pukul lagi setelah sampai ke seberang lautan, kemudian tertutup dan mati Firaun beserta para pengikutnya. Allah berikan kemenangan kepada Nabi Musa alaihissalam. Itu cara Allah untuk menyampaikan kebaikan bagi hamba-hamba yang husnuzan dan bertawakal kepada Dia. Jadi ayah bunda yang dirahmati Allah, masing-masing kita menghadapi ujian yang berbeda. Tapi semua itu caranya adalah lihat bahwa inilah cara dan bentuk kasih sayang Allah kepada kita, sehingga kalaupun terasa itu susah, ekonomi susah, kesehatan kita sulit, keadaan kita tidak menguntungkan, tidak nyaman tampaknya, tapi kalau kita hadapi dengan tawakal penuh, dengan berserah dan bersandar penuh, insya Allah di balik kesulitan itu Allah janjikan inna ma'al usri yusra. Kemudahan dan kemudahan. Yang dituntut dari kita adalah bagaimana kita memandang jalan hidup kita itu adalah takdir kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Daiman tadbirullah ahsan min tadbirina nahnu. Akan menjadi sepanjang kehidupan kita, ketentuan dan takdir Allah akan jauh lebih baik daripada ketentuan dan takdir kita. Kalau kita dewek ngaturnya, Pak. Kita kadang pengen nak ngatur hidup kita, padahal kita tak tahu apa-apa. Ya. Minta maaf, kalau seandainya pagi ini ada tawaran kira-kira Pak, Bapak dapat motor buruk atau mobil baru, kira-kira Bapak milih yang mana? Mobil baru. Sehat berarti masih. Nah, sekarang pertanyaannya ada berlanjut. Ternyata Bapak dapat motor buruk pagi ini, Bapak pakai untuk kerja cari nafkah 3 bulan ke depan rezeki lancar, Bapak pacak beli mobil baru. Dengan dapat ambil mobil baru pagi ini, Bapak belum pacak nyetir, 3 bulan ke depan nyemplung ke sungai. Sekarang pilih yang mana? Motor buruk sekarang apa atau mobil baru sekarang? Kenapa berubah? Barusan tadi bilang mobil baru, sekarang motor buruk. Kenapa? Karena kita tidak tahu, ilmu kita pendek sekali, Pak. Yang punya ilmu panjang dan luas itu Allah, Allamul Ghuyub, Allah yang maha tahu. Maka berserahlah kepada yang lebih tahu, mengetahui tentang diri kita. Begitu cara kita melihat kehidupan. Ya. Bukan serta-merta ketika kita kemudian husnuzon kepada Allah, yang tadinya buntu-buntu langsung berduit langsung, tidak. Tidak semudah itu. Allah datangkan sebab-sebabnya. Atba'a sababa.
untuk menjadi hebat, menjadi sukses, tidak kemudian Allah langsung jadikan dia sukses, tidak. Allah berikan sebab-sebabnya, piranti-piranti kesuksesan. Ketika kita tempuh diiringi dengan husnuzan, dengan tawakal kepada Allah, bukan kita yang ngurusi hasil itu ketentuan Allah. Kita hanya memandang bagaimana bentuk kasih sayang Allah yang disampaikan kepada saya, saat itulah sungguhnya kita berada dalam pengawasan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah akan tetap dengan pandangan ridha. Allah akan tetap dengan pandangan ridha. Jadi yang fokus hidup kita ini adalah bagaimana Ramadan ini menjadi wasilah agar kita semakin menjadi hamba yang ridha terhadap semua takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pangkal awalnya adalah yakini, imani semua takdir Allah adalah kebaikan. Itu Nabi Musa. Nabi-nabi yang lain sama. Nabi Yusuf. Nabi Yusuf, kalau kita cerita Nabi Yusuf yang terbenak, Nabi Yusuf itu seorang pejabat, seorang yang ganteng, seorang yang hebat. Tapi kita lihat sejarah bagaimana sebab beliau bisa jadi pejabat itu adalah keluar dari penjara dulu. Sebelum dari penjara itu beliau jadi anak angkat Al-Aziz. Sebelum jadi anak angkat Al-Aziz, beliau adalah budak hamba sahaya, ditemukan dalam kolam, dalam sumur. Begitu perjalanannya ya. Jadi tidak semerta-merta lahir langsung jadi raja, jadi pejabat, tidak. Banyak sekali tahapan yang beliau lalui. Tapi kenapa Allah bisa sampaikan beliau kepada posisi yang baik, posisi yang mulia tersebut? Karena dalam menjalani kesulitan hari-harinya selalu diiringi dengan husnuzan kepada Allah, tawakal kepada Allah, dan bekerja maksimal apa yang beliau bisa lakukan. Maka kita dituntut sebagai seorang muslim untuk kalau kita berbuatlah sedetail mungkin, semaksimal mungkin. Seorang muslim kalau bekerja, dia akan maksimal dalam bekerja. Kalau dia beribadah, akan maksimal fokus dalam ibadah. Dan masalah hasil itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh keyakinan bahwa semua yang Allah takdirkan adalah kebaikan. Kita lihat sebagai penutup kita pagi hari ini, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Nabi Muhammad SAW diberikan fasilitas dan kenikmatan bukan supaya bahagia, supaya senang, supaya senyum, tidak, tapi wala saufa yu'tika rabbuka fatardah. Mudah-mudahan semua kita menjadi hamba yang ridha kepada ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada wakaf Al-Quran, kita kirimkan Fatihah sebagai bentuk doa untuk orang-orang terkasih kita, keluarga kita yang sudah meninggal. Dan pada pagi hari ini mewakafkan Al-Quran dan mohon sama-samakan kita bacakan Fatihah yang doa dan pahalanya ditujukan untuk almarhum Haji Mulyawan Sarif bin Haji Usman, Hajjah Azizah binti Haji Muhammad Saleh, Linda Inayati Sari binti Haji Mulyawan Syarif, wa ila hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa 'azzim ala sayyidina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya hannan ya mannan ya dzal jalali wal ikram. Nas'aluka
اللهم أن ترحمنا وأن تحفظنا وأن ترزقنا وأن تهدينا سبل السلام وأن تجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم احفظنا اللهم آمنا في أوطاننا وفقنا ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada ayah, bunda dan jamaah sekalian memohon perkenan dan maafnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan berakhirnya doa tadi maka berakhir pula ceramah pada hari ini. Syukron jazakumullah khairan kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Iskandar Zulkarnain yang telah menyampaikan ceramahnya. Semoga ilmu yang telah diberikan bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Kami informasikan kepada para jemaah bahwasannya ba'da salat zuhur nanti akan ada ceramah yang akan insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Habsyi. Saya M. Rafi Al-Faryansyah dari Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang atas nama kru YMA TV dan TVRI Sumatera Selatan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan dan kepada Allah saya mohon ampun. Wallahumma fiq